Terus yang apa? Disuruh. Ya usah krebu ongkota. Mulai disuruh. Cina dur gedar gas smart ki mas yang yo mut ne me dia me dama me kat wan me boleh mut wa he ki mut nga so mut nga do phla la komon hau le na komon mut wa he nga so mut ne ki mo tao Wong tu masih. Pau siang na Sar mau siang dia pau do pau kordor and me mut mo em teman yo Teman ya. Kamu lihat metro teman ke macam ke go he tapi ga be mas jan iya via mau le teman malam ni nam tang makan itu kurma mencuar me utan ane nyum na tak trong teman nyu kat ni ro dang tu he dam tim teman le ben me teman na ni udah kuah mi teman mi teman beli na konbo no Kadang hidup dengan apa dong ini dong. Flu hiam anda ida kuat bagas na mi ga ma mi ga ga teman konbo la konbo mi teman mo kadang nak kelam pernah question him tu enggak lah entah lah ngamah hol memang dah dengan sama Celau dia lah. we member suduna lah deh dengan like kan dulu một orang like kan dulu nữa like kan dulu semua like birthday party ki ya, shoot video ni kita. birthday party yang bikin last day Mem chodor. unin tiao em mà đấy em udah tai tiao mà udah này pas ke memang ni kam ya 7 April nah Megan trik sa yang tidak Chen Jan next month Nali hawi dari Oktober. me kas Udah rejak tidak. nah kan April Mei Poisiong Me karwan Poisiong Mei me karwan pun hol kan mai ngai Patrick benai benai nhau Nganya belanja. Julai ste Julai anh ngat chi cứ mua thong ha pun hol saya tikkan on mai deh ti tok yang odo June net nhau trick April nganya April me kik nè como va kik oni fli mai dong benar ni heo dong Porba kayak gini nong karena ini biar krim gak kamu store bedam. tahu he sana dong Celia tahu geteri le mam celia ka. kai shop semua yo ya di video Geroben betul pam geroben kik.แต่ชาวแรงpodcast เขียนกูวีกับ announcement กันตั้ง announcement กัน news sad news กูมั้งเอาไว้Robinson sting we member neighborhood boys ที่ปอดวิจยุงวิยโยไปบนกี่ไปบาดโยไปพี่dah mana orang mah dah selesai nu Dari sini. ini video yang ini dah sponsor da Holding Star Dahar uman photographer videographer ta uni uma Holding Star Dahar ta we member yang ke podcast ta ini video da sponsor we and then da gawi kwa ong pi giwa kwa chandur giwa kwa le video music video anything how to editing and then videography warak da lab do ta GP kontak hai na bu session hai ke neighborhood boys music la boleh iwara ta la kwa pi shoot video la ni la kwa pi chandur bia la ni birthday party la ni kam ongat ni anything ma giwa kwa pi events qm ta kontak wan hai dan ni ma Holding Star da MT number bu ya 3 description ta ola kam ong hi ni lao hai do rubiang hai tak besat tak betok thank you so much peace out the kwiru ga ni ga neighborhood boys wa ong wa kwa kon wa tension riu stress riu ha kot da
dadam chwa ga te ka tu da sai min chwa member sin rungut ka te sai san ngut to know san ngut ai arngut ki behind the cameras lingut ngam ni yopi ta all my view ong man we wish him all the best yo Robinson Sting and thank you so much bro wa da yarami yo ini episode kita dalai and yes finally we are in episode 40 bro and we respect Ruben for that decision mo. Hai la tau ong man panu skill i man ber kana tu man it's good na ha ta do yo ma when you are ready teman we always welcome you na Sehingga aku do ong respect decision untuk untuk kwa constraint your studies na. Know. Saya vill att man tar broman mot lom na. At least man speak up na. Man honest ba we. Kata gitu gi clips ni dep no upload ki. Og tut kes ngiyom upload nong kam step na ong yom ni ta man. Ente. Serius ki do. Imit jan wa wa vila ong ha kelas ki manun chak ne phone ro ni udam na. Tapi sian vi bom yo microphone no. Yom. Te down no. Dengam na dengam minam em de tu hat ma. Numbers na. Ishi, mi ada orang tan. Ishi. Mi ada orang ishi. Me the man. Next week Friday next week Tuesday dah la ball with Yung. Oh yeah. Nah bet ba na saja. Praterik. Giwa. Time football. Hey wan siat kemudian dah yok menang. Stadium mana? Stadium kian nambah stadium itu. Itu nong ne suruh ba medan sudah. Ngala po halimbin na. Halimbin na po hali ni kwan na po hali perkal mi tu yong den kejat wa ke bagi yok itu ro na kam tu ta. Yi wong pi wa wi le ban po hali na. Test. Po hali ta na din nong saktin. Le per le me. Banda po hali le suruh ne. Mayak na stadium yo rai. Stadium bang. Subah medan ni no. Karuan mai ba medan tu nda. Silak. Silak sum do ater sus ne. Na do ni pina. Tak tem em đi đang phao ne. Thiệt làm tụi này giàu lắm, quay xa. Thì tiếp cận goal sát thật tới sinh chỉ dùng. Chỉ dùng itu ki noob ye la bal tang vi di ki po VR le. Lagi ngayang bak cekek hau hek po. Plum dah dong. Kamu kau fu panda. Mbak na yang gol lo madu la dat kemadu. Cisip na apa aku po dan par kerau. Ki badan bir. Mana kok? Hey kan mau kan tu film Kung Fu Panda Part 1. Kemudian tukang dat kau cun sedrong hero. Wan pun car kai ni. Sip yang dong. Ha bunong ha apa ni ne. Pai am tu nam ha sport su kluk mai ne. Pihak perai noi. Am tu sengal. Pihak perai. Mau. Dah. Sedang ni jan mau. Kau di bon ketin lah. Hey guys, welcome back to the Neighborhood Boys podcast. This is the episode 40 yang ni kan Neighborhood Boys kan ni ke podcast kini reality hadok 40 episode macam tu ye. We finally mang komen orang sekat wan tu janda yok hira but half century. Antara hopefully yang nak bagi kami ben. Thank you so much kini gue dapat jaga podcast yang ini hadok episode 1 hadok episode 40 lah. Dah ni podcast ko ya kelam sekecil mana thank you for viewing and subscribing to our channel lah kan mo wa kelam napi impoi 71 ta kam ong hari ni episode 40 you kelam hari ni podcast em guess ina ai ma tang wa em pu ong au ju on ha ta wa dang ra sngi gao ta wa mla jung wan ne ta le nei ga du le ngori gam ni na pha i be jo pi man ke podcast ni mem guess ta i em be le ngon. This time hari ni episode kuat anak kong doi kelam tak kuat raise issue je gini ki. Kamu dah ong udah mani bedak bahasa podcast. Tu ham. Tah ni por kuat shout out ya Lilshan i Twitter yang untuk Wan Ban Shantang. Te chinong i na motor cia sa mukham. Te bertu i surang to i thong kaberthai. Te paiba ini surda bu i po description tu siang bah cek ni. Feeling so em segini gue shout out gua na Nicholas Silla wa kat kendis nam na jantia wa na tana wa jantia na amlarem ta he's a kasi rapper em taga YouTube channel yang ode putut ka kam wa amlarem rapper boy ta dan he udah release suru la lain ni udah em release suru gua putut nganjing ta do check it out gua putut ga channel to ga amlarem
rapper boy. Hani por kwa shout out le ya open pau uwi nagi rapper gua emtalang ha ga Saifa ga penar Saifa volume 2 te itu isur yang auto I chinong lajong te ini sur wa yu chpang ga ich ga chinong o kaman ga feeling ga emotion ho pau chinong te siapa pet ini sur abu ya link apa description. Thank you. Ta segowi ga shout out ga ta no feeling sang chai when chnong na clear yan ta uni feeling sang chai ta upload video ha YouTube de gini gi funny video dan like lyrics video bagi status video ta check him out o ta dang khasos na mu ta pa shout out ku I ta his name is feeling sang chai, so thank you. Kwa shout out le ya u banyalam surong te uni nong ruai le ni nong power gi kitin kasi kitin penar te kam gini gijan konten rap chemi po kasi jante yang I te siapa support I link na bu ipo description. Thank you. Ta kama kalam ni bedap wa da ong do mana tu ke episode 29 mere amteh wa hagani ke podcast le yo won gijing duna won gu yo gu ho pen ban ta we will raise issue and then ta hagani ga singi la wa kwa raise issue to le thau le li ki thau ban wa ni bedap wa lai tu kusingi la jam kan mengana tu la cendur bias ta sha wajar tu la cendur simolet mana wan monolet sem lang iklam ngapun holong yom tu let wajar tu let tu bitut ke Yo ge. tu nang yom hiarang tu yo te vi tu thau tu ikut ke me wajar gitu me. Tewan lah. tu let medan situ nah yom tu tor ni medan tu ya poi tu pun nok nong ubat bah Serok udang itu. strok godong Surau dong gitu tahu. hai tu thau nong Itu hawa like tu thau sai kiri no hawa thau serok udang itu situ. yom hai tu yom ingai jan phila yo vi Yo, no yo. chep ke bru yom harus surok kan harus surok betam Wei tu thau nga. Em tak dia chep kam tu ana bin na betul lagi chep bedang dam Wei ngai tu thau no. Mentok ada permission yang cenang itu. Tu no ibu no. chana yom matok da permission yom Permission. tak iya kelam hayang pasti ya ta Newan senang balok. nah tan wa lagi Tak ada wak lagi na. Mau ba tanah. da yom pai mam letak permission yang gachnong la ni lam tak yang gachnong man lek gachnong kau i kan no harus rong la i kan pakra kan No rap chawa. man yom em senrang ni lah teman dai no chawa lam hoi man at least ti dai tlu la ni kami tagi chat no yo thang on gi ki na sa thom ta kam ten he kam tun he tu de lek hat kam ni surok highway tilai kini pan he ni road batam no ka bantu perkat man ada ukun na pli gitu sak tu so jingcar ne ba yom hai por jol air ni kemana pan tu memang rak air ka tam be plastik batam tak Họ ni mày làm đây telang làm hay tu đang chụp quẩm nè, tao đây lùi làm lại mấy, xem có một smart pot với dập vậy dòng, kalau bun sen halan này tu nó, đó lang sen han heri ông jung hay tu nè, kami lại hay tu nè, tak chi her men ini tung hay tu sar em nọ sao mo tip kam tem nọ merat ini nè, tung sket telek ngakin prai vậy dòng, Ketin ke tahu seti sa nungka ga. tilalar nai Tilalar nasti tular ulah ajar nanti tentang kadang kemum. Itu kemana permission ke cenang? gatu yom ngam ni gatu nengkong dah ni kacnong sawai wono itu, nengkong gini jihab yau yom, ini lino itu nè, tadin kate nai memang tu cak kacnong sono itu, tang ayo ni dang ni VR tu. tak tu ngai rap khoi yon ga tam em no gi surok yom Gatu dang curkom nè một tok ga highway tu một dang curkom tang wa toro hiwan, ni bhag gi wo chong chnong situ chalar nai chnong kro chi tu nai tu lai no. Teman man slap itu lek smart ba itu lek am karbon nai kam te chi power mitar jangai nong na surong tasma ba ka. ta ini video sponsor itu an o lulu wa na umolong ta uni an o lulu ta ubru wa em wa la sound system kelen ta wa la sound kelen gi thau ta giwa em giwa kwa sound gi birthday party le ni kini gi bia gi kata em tala pi contact wan hi giwa yo kenco ni cho and then lao la hedor biang entoi basan entoi bato ta dukam te ni thank you so much Ni dep em jingi ki cenang kro dah tu mut kiu
no jeb cerita liang. Oh. Mi kemum ga. Oh tu yang dijual Yang dijual. Dijual yang tu no thật xem. Entah itu dijual ini borok lah no jeb gemulong lah hap no jeb cerita no sini no dijual itan pendejan lah itu. Nong. Te iki nong iki dor bar nong krok mo tham sem nong krok mo situ thau. Ga tu dah hap ko lum kala dah hap ko that musem na tu. Nga ka mo nong krok gibru nong krok iki. Kam ta một yêu hap nong krok ni that musem ter ko. Ma cerita liang na sa thau i. Tham sem nong krok me jengai tu nong. Situ i. Perkat mau ni thau no chep tele. Man to tu si sini na. Kalang lain je. Tama man gitu berusaha cetu saja na rai. Tang wus na de long fikar ong na juai. Oh, lah cuai na ada. Cuai na katina. Itu yang hedging skate nong. Mentok uman ngam tu na thau no jep. Hedging skate ho de plan you no jep ai tu thau nong. At least mentok kam ong de tok pelut ke government itu kejak ya chna na. Yom no ai te. Ni bah man dagam tu claim chna ki nong. Slap ku tu ko jep urok kan ukut ke ka situ. Temot saving la toroy ha na. Dan madai chnan gi chnan mulum la ker gam tu ker kam ker top rukom gam tu la nong. Mon no am tu dang curkom na. Parat na. Te jiwa na. La de klam nong. La klam im kut de kan. Yum ho kut na yum gam tu mem no jeb gi myo tha no jeb gi tin ye ya gam ong ya tingit ti thau tu no jeb gi ne. Tang adam gi no jem ki jeb bo juai. Ngebrum na swe lu no jeb cha po yao. No ka cho em ngati ka ti juai. I bos. Pray ni ba ka juai ne. Uma le. Dang ko chnong gendong ne ban ya ka juai. Cipu ni saya tang ni udep tu por la itu la chna banar le itu sedin itu. Ni kumam ga tu thau tu psia cha marian itu no wa. Psia semarian. Enton itu mungkin ga lat mo selengkat tu. Cetu kumam tu gua kam ga wono cetu cepo. Itu than ga thau. Em do cetu. Poi tu lai thau tu le. Khor. Ka flop ne. You mem da lai no jeb gi bro cha yao mem du lai wan gi kri nong. Tu bro ge yung tung de no ga cho em. Tu than nong ben penting juga chnong thau jimbun. Ini dedap skate ngayo announce wailat na. Ngayo announce wailat ong de yo thau no jeb ke juai na. Ketu kamu skate. Ketu cheni chetis. Ketu situ than tu jan than usam situ. Biar nak kata tu gua tu iki ki. Kata biar iki na. Utok wa kam tu na mon I mandano mon EV rok nong lai ki tang chorot na mon I no ka chwal la ba na. Mostly temut na rok surok lam ten jeb. Temut ngi pli gitu lai lupi na tu lai chong chnong je tu cha jan tu. Made I la mot ngok jeb ki bro am tu mot tung smar taroy nong. Medeng sket temut di trok di ukit kiam tu ki jeb ki no chorap man lom na chor jengai na surong magam tu no ki mun kta ore kat de te ki paj ba na wit ore paj ba na entok ada ukut entok itu tung entok itu isma tung lah ada ukut man perkat ni por tu than entok por leer rong ne pak plastik de ki kitut ki sak sejan situ than no cham nong ki man bom galer no tu weng rak galer ka tau teman panci bruh na amai man payback nature la panci bruh na teman hap perkat ye gitu sak jan senong na te yo man do chat man de no on ge chapok lom the make difference na yung ge plastik nong ge plastik kala dem le ubru kam penjet ko tam kam sedang ger kan ne bha man jing im na us dang le uchna kala ubru uno pensi kala ubru ne te penjet kala ubru gete na man kam ke karma na tu Tapi jom entok hidup tak buat acara reklam memang. Kai ti trumlong lah. Sam gete wars. Tin ada. Gete yum. Ini dah dah mencuah jo hiti kati than Rabuna na Rabuna. Kenai memang itu lai juang tu hai na. Lai juang sai tu. Teh yang kelau. Lam kelau lai juang na. Poi man ni yo cetu yom charot itu roy no.
แต่สงแงให้ตัวน้องต้นนั้นไปเกลี่ยสั่งหมดตรอยก็เป็นให้นี่เนาะเจ็บ entah entah story yang ala ni nah mun micung อ๋อมีหลาย mun milai nah yo entah silam nak selia dia ulai tau siam no siam ใจตุยชรดยมแต่ดับเลยดับพลาสติกอัดกะยีเอ็มก็ฮอกยีสกะยีสตูนะตามทีมน้องนัดชิลานะพรังกะตูชนายกำก็ตอบแน่ตัวทะลุให้เต็มแบบนี้ตั้งใจ Macam sikit tau Ile kuat kelamnya ia ketir ke tulung tau Ite dah na Dia em nam kam ngatap chana gi tulu yo no chap yo thang jan chana gi na chana kerpang ke chanong mom tip yo chana nong da chana kerpang gi getu tado the a scheme ke government getu tamo kat hono chap ki brunong ate pot tulu nong em nam volume jan plastik kwai VR wa her ler harut tole ma road dap Hai tu nong kena bim Ketur ketawa itu ketuk wan habjep hano itu ketur dam thua ke surok yang tu ke surok rem kan ni tetap ketuk jep kam chana surok dah situ le man la pernah ho se tang na itu chana surok dah situ ngayo man thua ke ni na kala la nong tu na kala ke ni tu la jebo aga tam kan ni tip bar khoj ka ni nam yo de ka jago wi một chwa một gì nè một kerpa đây một igi bạch bạ nè một hồ nọ jep ki hete thao to mộtชาวพานเนาะให้ตุกิทะลุหมดกูดโบมาขนังว่าอุดมตรอยมาดำมันดโบไปทำตัวเนาะพี่ไอ้ตัวแต่หมดก็วิละต่อยวิหมดชาวพาทางได้ทั้งมันเนาะไอ้ตัวในพระราชนาขนังตุทะลุต่อว่าเยาเนาะไอ้ตัวเยาทางได้ทั้งมันมาในแต่อุเนาะนวลให้ตัวแหละหมดอุปงโคจนแอมหมดกิจการกับตัวแต่หมดอีโจอีตรอยเนาะแต่ก็แต่หมดรีเควสกิบรูมาหัวเนาะหมดมันเนาะเชียบแต่หมดชาวพานเนาะให้วิทาวคือว่ามันต่อกับมันปัจบะเลยเนาะสิทาวเรามันกระดองขนังว่าหมดเตลดอมเลยก็คุตะกันได้เตยกับยีกีปัจบะนะไม่แต่หมดเตลเลยเนาะยามตัวมันอีหิวเนาะหมดอีคุตะกันแล้วหมดประคัดหมดครับประคัดอีหมดก็อีกีบรูดังหมดมันตีไปสกัดวันหมดกำองดีสกัดวันเจเนอเรชันฮัดดีนยองอีมาแต่หมดห้าพี่อีกูกัดเตหมดห้าพี่ประคัดอีกไตแล้วนะครับก็วิธีเรามีประคัดอีกเตะแล้วหมดประคัดช่วยอีกสู้อีกคนช่วยแล้วก็เตะแล้วมาหันตัวคนนะไม่ได้เต็มคนมาเดี๋ยวก็ความserius lah kontes betul dan orang tentu ya jenis wah candur kutut ke pun macam dorna oh piak sambra duduk tidur yang kok iklamnya gini ni kayak absin na tu silang in nganong setelah saya tu in ngoskan ya tu in ngeram boy iklam im bentar kah ta tip tam you lah bahwa ini diberi diskret ke bro ni kan em nong tip na bahwa invite ke ayo Rusia di ternin TV mah tersang channel TV channel memes tu lah cakap ke perkat dia itu memes di fake ta channel awam you channel kan ni gini sekat tu me ini video yang ini dah sponsor da Holding Star Dahar Uman photographer videographer ta uni uma Holding Star Dahar ta we nak member yang i ke podcast ta ini video da sponsor we and then the gawi kwa ong pi giwa kwa chandur giwa kwa le video music video anything hadu editing and then videography warak da lab tu ta gp kontak hi na bu session hi ke neighborhood boys music la bawa i warak ta la kwa pi shoot video la ni la kwa pi chandur bia la ni buat dia party la ni kam ong ni anything ma giwa kwa pi events qm ta kontak wan hi dan ni ma Holding Star da mt number bu ya 3 description ta ola kam ong hi ni lao he do rubiang he ta wasat ta wata thank you so much peace out Percuma ni nak wajar ni. Oh ni saya. Keman, mereka dengar. Orang kuat kami yang absen tu itu kom jingiri na. Man ngane man lifestyle om. Baik na. Ayom, gakari baik. Gani ke side line na. Gani. Kesuruh kabar tu. Gani ni ulai. Gini ni baik parking. Memang berai war lah lagi. Ciliang ulai keri no, tahu arliang wan keri. Yang coong ni mah, ini bro jenis yang gimana standar dah sor lagi na. Ke standar pun tahu mana pet kam tenin no layap lal to.
Cina dang domam. Này bà bắt khăn surok tua chơi đó china kerpang you know hay tiệt ya psin nha. Pan he aku surok mong om lagi lane le four lane magaran tu dat siam nong lagi lebo na. Tas tadi parking lebo gini na kata lah sesu kiri nang siam lah perli. Kat hojin ke pajba le suwi kiri haula le mlat dak skuti dah ni nasa ngaras skuti nasa blok tau. Mlat dah lah net tu la jen man tu lang tu mana pak yang tu sampai tu standar wacana gini. Heti membu trafik ke mau heti. Ya tes tau man cewan ki trafik na hayap sin. Di trafik ya ki trafik ka tu. Nei halat ile em gi ni halat. Tang wi le pen heti hayamun em. Yumi sing yaw nong tok bu trafik sa heta si. Oh ngayo jo em trafik is siaw. Jo ra knap iki le. Gi wijin kelumarang jo knap iki tangwa ini ngayo em de. Yo mile to majin giri kamatok tu parking wara bo gitu kan lain nang dat rolling gitu parking gim nang makam tu thit no jin gi hayau yap sin yom nga blok Ya. kada tahu he surong yom nga blok ba pelut halal si Hayau pusing kan ni mereka. ne ba dau tu surok yam siang cuba la dang he gete tam Cibon na. Gete four lane bo na dang hoi kan na. do de pakai no hoi he a He ang tam gete heti rang kan. Na do nei tut hado poi ka tai ga. Gotu ga em tu ga footpath nong. Na do nei tu hado ai tu he ha tam surong. Kamu kan daman kat kewis na mendan bol kian. ni man bolken berkata adalah Oh irkom ko mai na. Irkom ko mai da dam te na. Dah he go. he ngamo kereta dam Kat kemudian kang wang ya kas na. medan khang wang ni ki medan khawang nong Kawang ma kawang ma. Kawang. Kawang. Oh không tìm ngai. Kawang. Ini plat senang am. Man ite ko aku teman yo mo ketemu ye keti ya sin teman to i man om i wasa om long yo ba ga na man ento ko ga ong man ye gibru taman ong man ye nong pelai na polis tes hati na biang polis ha man sing yo be ma biang ke trafik mo rabyo ya sin ma ki ka pelai na tang ka ta ya man LMG gi strict na yom teh rồi yom let to i tre chnong ni teh na em chimut ki driver i tre chnong marim mana klam ki pulit la man ong ta na they pulit ngapun sin yo nong chi sini bagi driver we pulang nang klan bor driver ram Driver ma. ki pulit hai si yang mai ke cik na pulit duk yang la yom macing sikit sin sin driver duk yang tenan Tama hey ngayo hey ni rengkat yao nong. Makat heti yao na ka singi yao hi nong. Một heti ngayom to ki tri chnong am. Gini ngayo gini driver ni na phangwa. Ni tin liang. The obviously mi giva ajar na narti yang setai nong gitu lam ngayo. Gitri chnong than manabo at least ang bu hasai. kami ajar ki membu kemai chani kita mi gustan ki ta ba yo mulong kita mi stan mundur prachnong itu le aku ni tan wa Just giti phang gini na wa. Kata gini ini hakmut ini yang imut damai gini. Imut damai gini riang. Oh gini riang nai tai liang merek sekian na tersang. dia yang ni nak tersang Na tersang na. Kitang imut damai ro gini na. yom kam ye gini wo kamai la ki de poi gi kinong stan hetu stan tu na tangwa em ba tang go jin Allah la itu Just clear tu gawi một gawi là một tổ wadang poche bài bạ nè gawi là tổ ga một cả anh làm em một bạch cái yom ite rồi đào tổ một dọ mà ăn tu nè một mà đây cầm ha bạch bạ là strict enggak anh nhong dọ mà ăn tu te ipet penyuk sa yau do no situ anjali blok sang hetu la tangwa mrap yo mi jin kelmar gri surok yom theo si selong ni tuk lu kam jin ngama poi thanat de nong amra ta hi san spa ba nong sngi ta wa tu besat ka di than ni de than ma phan bun hang ki bro yom makam tu la gi nong driver la tin gi tam ta ma chi in cheni rang man tip ka ma tem ga sa kso man bawam nur ki plit ma rang dang ur a tip ki ur a man na ta man moi sa kam tu na pa si ma da tes ki dam gi bro hak ba am tu la si ma da tes ki ta wa pli chini le kat ni rap tenya ri yom tenya ra ki bro ni takut na Ivi là tổ yom mi là uting gi ngayo bon gi hom gat tổ i police na tổ gi sama ri puli le tenya ki bro ayo nanti benda daw ra kedaw na tip aga bro gri kedaw teman itu to nga ngom to uting nya một was nya opera i gi
một y của tiếp kí từ một e vậy kí y của tiếp kí từ một lệ cái gì một bộ lệ cắt cầm cả án nha từ đó man arsap cái này làm tu này bạn là lệ đốm tiếp kí nó số bộ hoàn xin nó nụ hoàn bộ am tu nó bút bút trong lệ kì khá vật kí nè tăng là cái ni của kamai trên ni cái ni một cái dụ tim mít của dụ y nó làm hey bộ sai mẹ này dong yang mẹ cái chẳng nó biển Ngatur nilai cuai nong. Mi ini yang man care na. Em te poh ini yang kecun yin kita yin te wi kerina kamar ka bukan arong le. Dan te pulit em ini ha kini ka cendukan man care 3 lat opsi parking na. Dan ada heta se yin pulit. Te blok yom em truck neta lo wan em tenetil em gri wi yin ni em gri wi yin na. Paju udah print nong paju udah pelat kam. Man ti bilem pelai juta pela buka te truck na. Ngan ngau bagabe em te intangan na. Inai na papi tu em hon sekat besi besang manong. Hawa kot boy hon wan fun. Mana wan do be do yuri play ta bro sa. Teman ngakam tu yo mana penyobor ni play man tin ni na bro. Tama bombin ki yom penyobor. Kata kita teman kita tak issues ke kwa you pun mi hang podcast ni. Tao một wayo ben, tao ông làm ben một kwa em cái chi. Yo man cắt cam một một tao lẹ mà. Police lập chim kha cái cam cái một cái bài ba lẹ. Yo bot cái anh mà. Yo tip một em cam tip một hậu dạ grim top tip hậu dạ này. Em cam yo tip cái anh, em cam yo tip bộ query một hậu pen hair bro cam tu, hậu thap bro cam tu na. Khang yo like một này block này accident này mà. Cú bôn cái chừng mình show cái qua. Ye. Tem pair em dạ ri. Em cái ri ngà mấy. Tan nè, cái tu kram này phang yong ima. As a team of the boys. Ngà là được con team bro te. Hey, scared. Scared haga sengi lại lại bol gusiung kan mon đào lẹ vlog gì mi. Kamu lẹ no. Biar bro. Ada hab lẹ này yo rap gì mà. Kada om semua. Saya biang hi em betul lah ya bro kemen spend nya tu time ini. Tanah ngakali cengkili pi kui. Ye pi ka jebab mam ye pi ma. What are the way to success? The way to success is Kau record ah. the way to success. First one, khatiat step. Khatiat step te kong lo kana mi te ko khora. Tahu. Te kong do. Either feel kau rak tahu. Ro feel we are le. Rinci ro jang me. Rinci ro. Tahu. Duman ông way to success to khatiat step mewan. Yang ngà ông một nâng con nè một mình khai thiam mà mari điểm khai nè từ một chua loài sẽ khăm loài cái chuột là mình nè bên đó xoay thảo thiam là đi em mari khai mình bên đó xoay thảo thiam nó một cái tu của mình sim cái wow dài lẹm nè một rạ cái mình wow lẹm xây tay làm thế nè từ một này thế nó lót cái té vốn em cam của win lẹ work hard em cam mà nè nó lót cái té lẹ một độ của work hard mình lẹ nó success nè and one thing is một work smart nè Work smart not hard but we have to work hard. Work hard, work smart. Have put me together. Là the work smart em lẹ sometimes you have một làm em có work hard nó dìm nè have em lăng hay gì have balance nè Dada binang to sami. mình ngắm Mình clip thì xin ngài hết tiêu nè. have tiếp em nè That's nè cái way to success the hard work nó. Man not only hard work nè, it's a risk nè, it's a risk. say what Risk. Bila telur tangan ni it's a risk you have to take nè. Để bạn dùng Muslim mà ngã chỗ hiểm bài thì kỳ mình kỳ kinh tiền mình chỗ ông cái nè. Dùng cái với dọ nông. Đang dọ gì. Cái với độ đang độ cái nông. Thì dùng chỗ em mình cái lagi from the line of politics nè. Lại cả tu cái line man atau gini with corruption and all nè. Beli guduk nam dọ. Yung pertama when you go it from the another way nong. Nago win galuti yung mandago bahan na. Kat wala mila nong. Lada invest mi nong. If you don't invest anything nong, budon may matuyom to ay matuyom chilak hep sam. Kawai lok nga tit fla tit tat tit yim yum na.
kan biang na men dong cetong nong lut chilang me do biang dam tang wa a man with a brave mind man le yo chpao cha la nong he invested in something nong te hadin chipna yo ka da bol na teman yom bon sen man i bru i mudut emi mutu kam ong tu chpao cha emi perkara di tamte le perlu ka ni da therite ngam yo de bam ro chpana ngam man kam te cha na man ngam yo sula man li thit chai nga chap biang chai nga yom ka te ka mindset yang bru te ta ko chbo om ta na teman ka te to garis na Idu man nga chinga nga teman hasaman nga teman nga la de yo mendur metu chi pak tangka la nong la de em ta kwa invest na yo perlu dah heta yo em ching yo nong nga hu ni ado pisa chong chipna kelam pisa la hu ni na ne ba la to kata wana ha perkat kata result la tambah mostly man when you invest on something man we don't have to expect something big na whenever we invest on something no sometimes fail go sometimes success kana teman te daw teman way to success for me is man don't have a second man kam perkat arsian na if you want to invest on something if you want to take a risk just take a risk na ta the most dangerous risk is not taking any risk Yom segawi la ne ka mindset một ka mostly che i no ka mindset ki bro na it's like một krek melami ka te na mana krek melam no ka yo na tu saving pen bộ vậy nha bộ invest mấy one bộ vậy mình em cá mi dầu dọn được tuần ngắm theo con mình mindset cái bro này tim nga na yi yo inspiration ma ga ganit ka man I know man nga you predict your future go nga na will I be success or will I not no them not wrong man that's all is in the hand of God na te yom tam nga yo inspiration ba man kami klam prai ni man ata prai ba pajba sa yo inspiration ba ta relative to no ngai lang dah ne phai la yom kwa roi klam gani chik yom bon gi bru ben ha gi kina ni barang dap thet ki tu gri nong kleng yo kwa klam ge tu ne phai yom Lamborghini ra gi ga se Shillong nong the first Lamborghini in Northeast nong te yom gi kuat ki ben gi bru gi wa kena bru ki cek na te man yo tu la kwa ris ka man kwa ga klam ne phai la to bun gi bro ki klam gi tip kina man gi bro man ben gi ta wa em ni na sem ta politician na MLA tang wa yom kam ong tu le nga yo inspiration no tu man ne tu liang na man ta wa his hard work na ne ba jen nga piti be piga story mo o sedang ne ceri mesti che handyman truck chwa che ya truck teman halu opo sekni now man kam ong nang me was go tu rat his hard work tane temun me brune test tang ukra sekati dan po kate entak wa start kure start pulang ne ba tamagi bruan ki criticize ki man ben si gi tu yo gi bru tu ta wa tip beto boy puri de ta jing ang note bichni na yo mbon sen i gi bru jing long i gi bru ra ma i manam yo ye ta kwa nong yo menurut kam nga kwa gari na ngam yo me yo nong ang nur me na yo mbon gi bru kam te na em jing mut ki nong man ga te to go mindset yang bru go man go pensi kana ông mày sợ krep tu jauh hiu sợ krep tu jauh hiu kemum ga tu ga cuma jati sur yang sur nang tisur tisur tiba yang sur tang jokesnya tu ông di mersiang na yo itu menem yo sợ krep ông sợ krep go jauh na sợ krep bajau nanti sur le na kamu idang kena asal tipor jokesnya apa tisur ya usah krep ongkuta Mudah tisur mod uyun sono mod yang thai na mod ihin mod kata kata situation mod wa Jepang getut ke Lamborghini mod kita gibru le mod kampu mersiang na mod miak gitu mod ong ki wa jaga politician wa bamsap wa am tu amin na mod i bajaj buru mod kamtu hi mod miak tengah am but the funniest thing nong ya wajah getut na scene Watawa
ong bro tu besar waktu keri wajak kena stage na yom tu. Kam yang go stage na tu. Nah itu no dok dah dok sok po bagi telak yo kong yam. So stupid. Kada itu nong kena pi nga ong ba nong gitu nong entok gi bro stage ut itu intien. Gitu to gi lagi mod gi bro hi wajo yo kam krek kam yang go stage. Temod Yumi gi bro stage temod la dam bon hu yokar. Na perlap yo klio fast sting hu yokar. Tu terang nang muri ku dapat podcast ni dem. Nong bon hu yo naga stage la gi kar gi keri. Tangkat ada tu Lamborghini nong bro hi wachon stage jan. Mod li chamim yo yo arka yo yine. Tu to jan bro hi wachon stage ha ku na ong mega. Mete chom bro stage sama bisien go ada tu. Ka than go man mon go broad minded ai bro station bisin sang go ngam tu go bro chon station sa ko tu le ni go bro stia tu maybe boy watch kwa gi bro chana mi na te ko deman go gam te na mo smut chen na mi ski bro mut ki pendam ni even no tama yo mele tawa in makes all people believe tawa tak ada mi chana gi om status status abu ina thok gi caption gi Te dah teman bon gitu ngai. Mereka memes direct chana lagi. Teman it's memes na. Te tu no tak ada it's a caption na. Tak ada memes. Nah tu sini kom ngame ya me na. Ngame. Ang me ni yo puyu bu kena yo gi. Khas kari gitu lah. Mana tak ada tip na. Merong ngam tip ah. Bajak ka ba em kamu tu gris long. Ba ngai je lah. Tak bilang ngayo ma post ke ba gi memes gi kam tu pe Meghalaya stang datang di sini ayo yang utu RC kamu itu tu cuma wajak kelam Red FM dah dapat orang mesti nong iki bro iri kasih cantia iki chat bro nong imhau jok tai pelaji idam i hab em ha cerong mana betul jom betul sewa wa ile man hadok kartu lah nong tak wa negate ka daw na yang mendur ta bru yo dan mem yo dan agno dan na thot agno man mjim instead of working harder than him nong le na thot mi de la ti wa pan ha me yo de ki kinten na tang wa iwi dan he hap kan moy ta wa sin la ga kajing kra chitam hi yong inong sin kra chitam hi ndok man sin nong de mi ga gol ga yong inong ta utiu na din oleh percang utan karatan la de ledat penhab bukan penhab la nong I gitu ledat test da mendon at first time mandat citan habis po nong muslim yu kudana da ide landari kana ma vi vo khadan da nong ta daw ta isi in gibru sini da sin ta mendon ta bun video oh sin itu kursus terngaman in man haptan bana yang cara ngam tok deme ta rekaman ni om de penhab inkin ban Mama kamu tu dulu na tu bamsen. Sini po terong le cha bamsen tetre. Tai. Tesa. Teman movie ko ong man mhoi criticize gi bro ben gi bro ole ram TV wari ke jing sket na. Na ba kam tu na ba. Tes ta pi yom ong ma choi gi bro yo sukla pinong sukadam. So. Gitu go chim gitu kinten nong ta ka na. Na ba ala to ki mado man higi tabo anga we don't care na ta gi bru gi man nong chut mesin ha gi dam e ba la ta yo gi bru ching kra chitam yo ki ga ching man gate ga hard work yo ki hard work poi ga te kerdan na te sa teman it's not good na ngapa ya kam tu sen yo ngapa yo nga yo ta ben gi bru gi nong kong man sen wiki nga sen nga tidur na tu tan utu tan thọ chi bruna it's over the line này he cross the line mà tam mate mit man hap le yi kam ne ba yo mi le to hai kitien blai dam pen hav gi man stay man kam klam man kitien yong niam something kam ta na nem tera pen hav gi dam man stay man bam sap ki de psa gi bru am ta thet pen biang gel de ha yung sam na kam itu gijak bro madam ngaj bala hoi mo ho siat iki bro de kitin bala ku kiu at ngaj bala gawi la na me nga gitu gijak bro kam gitu nong coba mana em wal iyo kita something một
yo benyi gitu pen MK di Bible verse tu nah. Nah gitu ngwa direct ong gitu tok i Kristen gitu. Tak. Nei ba Christianity nong mem ong Bible tok mi Josh yo tai paramarjan mi wo Josh ni tai na. Lada one wo Josh utte tok chimu ya kerdan belai na. Ite dawem tok Josh na. Tak eskesan teh ong ubru touch to ora Cuma kesnya abo kau belai na. Usnen mi hoi. Lada yung mo berkelas nen mi hoi. Kete tok ga grukom mulai kam Kristen na. Tang wo bicar mo utai tok wo pap utai tok dukun ria hoi de ho balang hoi de le utai ni wong utai de bam sap kam te le yo te kam te le no. Mo utai de pa wo bam sap kita kam te ni. Nah mate. Tamo yo kena Stop pi yo that. kena pi de hok ngong. Gibru gua nur yu geni ke prem ketina geni tak kedau nong anggi kedau mo tai na. Bru nur yu kedau ketiu tau bru nong. O tak ada em ngatu cinglong o na. Kini baham sap nong gunur ong tai baham sap na ta bru nong o la tu phao cha lam baham sap hok bat. Ne pha gi bru gum chu em baham sap nong kim jo chem ge ki nong. Ta ga baham sam ki wo kedau keti yo tai lam nur kitam. Ne pha la ta ki ki ko mon chet ter kom baham sap na. Tam gi bru li wa dele om ta ka me mentur record sun dan me ben yo ta ba bru. Penyo me perfect sur nong. Tapi mereka mah ben mau tahu bro man abu gisur ngam tef ni awong, em perfect. Hak madang Europe em perfect ni pak elat tau. Hai tu ben bro mela ada ver perfection yang mana. Atom teman ngam tet man cua aku dah keti bro. Kemoi vi atau wa. We have to be perfect first nah. Ni pak lem je pan perfect ni nong. Tanggawi ya mod lada om kam te na harusnya mau perfect nah. Mi perfect. No one is perfect. Ruaim nong maybe gi fans yang mi na usnya gu tok mi de biang am na tang eman gitu gi professional singers nong some of them nong em siao suki gitu mem siao suki gi sur na maybe siao suki ka genre Ketis. maybe siao suki ka vocals mi maybe ke instrument entena can't be perfect man you are living on earth. Yo MGR ngut sala lele klamieter MGR acha segi bruma. The one who judge and the one who is honest. Yes. Man, igi honest, teman we should take it na. Katena ong mod igi honest na mod memang mo tay wo ben mi na. Man mod ong gayu wo ong mod tok gi brun mod rwai wi nong rwai. Mtok wo ro gi brus na suki na. Em gi chibha gi bru to ki msang suki gitu type of music gitu type of genre na. Em gi bru mod kam te na mod sang suki gitu genre la ni em gi bru sang suki o voice mi em gi mom sang suk na. Mod mtok yo si gi mi mtok wi mod kate mod kates na kate. Msang suk ga kates na. It's your taste and my taste are different na. Pak Te da mi man perfect. Kam klam ni podcast ni haga genit ka neighborhood boys yang inong. Ikan ni da mi hadu kan ngut si kende pangu di nong Neighborhood Boys Music. da mi hadu kende ngut pangun. We have different taste of music tana. Udah man o common te surlau o gi slow gi jazz kini gi pop nong. Music. Kini o gi lau o gi R&B. Simon o gi R&B pop. Maybe hardcore. Man different type na. Ta na din wi o ta drummer yang ni. Teman tanya sa thom man charger ke test tu ni kam absur siapa gi surab ore baru Nah, ada so. bangu tengah man ab gi sur yang ngalam bang gi setia gi man tok yo berbau na man gi sur ju ab na Suruh ju abam. dapat ngakam ngabru ngaw up ngakam ngaw kini i bro i up Chris Brown up you know he doesn't like Chris Brown man not a fan nanti doesn't like but he's not a fan na teman baik makam main la makam ngami we are in the same flavor na ha ijo isur ablang ima teman kam tet na man the taste of peoples na yo man ongi bro tembak na ro nong mau chim negative gitu dam ngai vi ata ita compare he has a different taste ta hab oge na teman lelet na tu bro ong kai tu mer ko hwai kai tu rap kai tu mai utu nong tu sto judge tu ta ita gi judge na ta gitu gi bro ong bang na isur ngan ta direct bang nong to the point gitu tawa entau criticize kene. They are being honest. And why? Sebab ki ketis yang kita win lah. Menurut tu Abraham Sengu. Dan sirwai style Chris Brown bangun. Bang.
Oh habang kamar wa from chef ni. Ba gitu iki bro ong bu made ong gi nga to jam absur ga mi tumbang gi sur ne bro. Temudang sang tho ne. Temudang yi boy pun hon yo. David sur boy arwai kamu kwaoด้วย. Nga da an gue yo ka feedback. Yuan pramlong hina. Ong di ngawa. Ruana starapi ya ina te porang prai tam tu sungu ringa kurku free mic wo anga kurku Mai porang rim. Porang rim wo chang. Bang start api ruwa tang wa. Ncho ap ka tu chạy sur mem hun na. Pem hun. Lem chna pia mini cha tam chen ap yo ki nong. Prai yo ngi mi hap. Man la rawai ka yong ki de man I kam ngao kurku wo usually no sa. Yom nong một pra nong ruai lại nè. Pra ruai lại nong. Iki rappers macam boy kayaknya hip hop boy nè. Pra rappers pra nong ruai lại nong. Em jaj brunong haga ruai pop top how dom. Tang pak ruai tradisional moi ka boy song. Em ruai ke how ruai tradisional de bananam ke leng perthai nong. Pam chi pak de pop prai na bai. Em ga ka tu ka một nhiều ga quay tu ka beat tu ka drop tu ka gì nè. Em giỏi lắm. Jajer ka talent nè. Nay tay đào yom dong lại một human to cái unique hả nè. No we một pair chứ buồn lắm. That's why the god of music the Chennai kan do stang. But they made the genre na. Let em genre ta tên này đâu. Ia lover cham than hagam hip hop ro no. Hagi hip hop gi pra rappers nè. No we pair with them. No we. Kata nè. Em gi wala gi reggaeton. Em gi wala gitu gi rap no metal. Em gule alternative rap, em gule hardcore, soul rap lah, soulful, kata gitu gi lofi. Pun cai jadam, ku cai jadam, em gitu gule country rap ki pun hadam, kita ha hip hop bela na, ki genre yang hip hop bela pun ha, em gitu gule DJing gitu gi pun hadam. Kata na một jar gasap na, kata một gibru giwa một kamte gibru giwa một em giwa honest kin lani gitu giwa Joyce lại một long gi tem hom lem. They are on a different level man. Tang me wo. Ngau ini lai mi toy tam. Jajer ga genre na. Piar nu le perar ni rap ni evi nga đó medam nga ga R&B soul rap ta dion oga hardcore rap oh god thoi thai tai ya slow ngan gu slow giwa aman nga gu chill na on that go tu nomon next song na rap pair na ni gitu cho chai tai na rap man next song rap man classic type dah mana nong be brum Mem deh nè. Kut bru rom ni next. Wan jengah. Macam ni wan cengan me. Wan apa? Wan. Tak, cakap aku di podcast dia yo klam sekubi ke topik aku dari gano ngata mana mai. Besok kau ramai ni mah. Yang nak kut dalam las kan itu. Tak, aku lihat ni mah as a team teman. Aku lihat ni tak question as a team of the neighborhood boys. Man as a team na. What is the hardest thing we face while we are in a project? Which project? Music project or podcast? Project everything no more. Once you say project, it's everything, bro. Even podcast and even music. Music video, and then apart from that, gawi to gawi hay chem yang ngana. Kamot ko wa jeng ko chemi to gawi to ko finance. Te nalor ko finance gapor time. Mjo biang pori. Boy kendeu je shoot kat RJ. Kat dai te ba mot chem ko imot digi ar kanta le kanta nam tam. At least ma dai chem kam wa meeting am tu kam bo meeting mi bo mi nyau chten sedang prau je ni. Pra chten dang biang na chikenta hapo chikenta dang curkom. Kami kat ag meeting biang ore na. Kat ag meeting biang porai. Kata kana tang man em project gi. Bo kendeu je sedang kat RJ. Kali project podcast na dia boleh di gas wa por entah lagi gas man ga time man ngomong man semut entah ong boleh lagi murwa wa ak boleh tam gini mur gepor yang kini oh
Kaporan iya ke podcast. Dan ni kawan slam. Ya ke podcast một pair bro kan. Kan dia ke podcast we don't care that much nem highlight to. Kamad ong itu Saturday it's all about podcast. Teman, isi ni buat gas ong wan kat view cila wan giliu cila gas ni podcast tau. Tok go ketai go ketai nong. Tok music video. Ke project music video ke shooting ni. Shooting ni bahar sang thom ke shooting mostly tok kuat bele hak po am teh po ars ni tok pendep le ni po hak cis ni pendep na. Tabu i plan ni ong kendeu je shoot. Sudah kendeu je tok sedang shoot na. Mo dedep le tok chana set le dedep chana set dedep yi na. Mo sedang shoot na nong. Kendeu je po studio. Penbiang tiar kat aro je sedang shoot tam nong. Mo ketu keta ga yi na mo. Le de kwa pendep cis ni mo dah mo myo res na mo dah mere abi ba kemom. Man tok ni shooting dah kat how dep prai ni dur nong. Entah di dur kamu baca chau le shooting like clear. Dia clear ban. Kinya. Dei cerai bro betam. Dan tada yom ko vi ra yom hangan semen wa chama the hardest thing that we face nong. Discipline ra yom. I discipline ra ne phai to. Kam ter ong ni na ka time la nong. Mem biang ni. That even man hai pun biang man we everything we do we did it in the last moment man lah. Thom. Man kata tak gua cingcar no tama but kita waron mau as long as we are there's no I na. There's no I nong. Ayol perfect bagu am. Ne bah la to. Ya terlihi na. Tang ma gua cingcar do hanga semena chama to ga. Menong ke finance sa. Finance. Ne bah Kami nyo finance. Kamu kam cipher. Ka cipher la dat mui ga le he. But then what's wrong? Finance. Gatun gawin le gatui le một ketai ke finance le tang một gawi gatu to gapor ro gatu yom wa em tu do kem dai tu. Do ko kem một kam ni record nong. To hagus ni record ong wi ong một nga em exam Just iman ngitet na wa ong to le finance gatu le to yom. Meru em he ko paisa hi de yo chai shoot kama plan ni na. At least man shoot chai ala nong. Tangwa pues mana apa paisa kur telas. Kada itu project cipher problem tak issue ro na. Diba la release ga tu ga cipher hawin bana ni next year le. Diba bana nomor release ga. Januari Januari December na. Namto Januari December. December ang release ga. Cuba mana release ga release no banain kong banawar. Ngam kam de. Mihab de. Kami iklan waktu ga cipher sikit kuah on petip gini guru sia ka project cipher volume 3 wada kut ni bana match to close ga gini ga audition ta kan ni kadon ngudong ba map sia Kate am te jor poi around rungut was ogi wa go text te go sen andang is armut lingot kumpami tang wam te gar pa ma de joy wa understand wa aran rungut ki bru rapsia agani audition ta dang wahi ga dang je pipsia adu match le pawi tring em le hawi nong ni bnai Amin. ta yo close ga to match le pawi and then by April to yo choose gi artist go psia volume 3 and then kata gursen gi video ong la ar phangot kenjo gi ta debun gi to no kata ngusang ta ne pha yo chi ni de kam ong in rungut minimum maximum to prangut ta te gum pem sen sa bahasan te gurang ko psia text hom mud panda dan ta vi ko ong pi mana text pi hanga how to sa ba good one but straight to the point ha ela to go wi ong pi to ga advantage with disadvantage mana text pi inong to one ga how to ga request message nong the text pi direct to the point ong pi ko psia cipher chi joy reply di without further ado let's end this podcast. Thank you so much for this episode 40. Gua ada em lang wanga Erickson Lamare entote Erickson Lamare mud the panda muti panda and then Daman Bahaki Changpo aka Daman Lamare. Goodbye, peace out, and busy forever. Dah tu. Dah kedua pun. Macam subscribe atas dah.
Sokas mah.